ole ka channel lo thlir tu te zong zong in zawa in chi bai le vek ule vain chu hei amo se le zo pari chanten Purunvar ni kum top lama ka chin kha min seng pui do na ti chuan in hei huan lama kan lut phei do na ni ole hei khwa thiang nuam ema nimin tlai lama khan ruan sur suka ni le ruan in do kan ti ang khan hei chimbal te ron zama ti chuan hei hetia ru han tla hian khwa ti thiang nuam ema kan huan lampang te po hei an vul moi le em chan to ni an hring dua tha hle a amaro chu hei hetlam chu ni pui en chan don chu wangin ka huan thlai lampang e ro chuan chu ti lutuk an la ni theilawa hei tu na hian ka raise bed te pon la ruak hai huaya tomato te po aizol ko omre deu wangin nikum lam ai chuan tle min ka tlai dewa kanin phun chuak chan chawani ole voina chuan hei kan hu lai Purunvar hi kan seng dona khutia na anwai lampang ron ro khwan a seng hun ti na nia ti chuanin hei amo se le zo pari chante an omna in chung lama train ron chuak sap sapa ti hian kan han seng ho dona ni hei amo se le zo pari chanten Purunvar garlic bin harvest pui dona voina hianin hei zo pari chu nuam sam lem lawa in chunga muwa kita khian amo saron kalanga kan entir ve line ani lo film don ani amo saron phei me ka tu na hian hei amalte te in kan she photo na nga an mingan han soi chan don ani Desi, Nicole, Anna. very nice thank you so much for helping me today Yeah. hey desi in helam raise beta hian enge ka chin te min han zota radish te ti chuanin behloi te le bokbon te ka ching ani ti kan shila sot lama son amo sapo lo pheya ani hian in hei kan thlai seng lai te min film dona ti chuan hei heti lai Purunvar te hi kan han la chan don ani see look at the garlic yeah I planted them last fall in November so ti chuan hei Purunvar lakhi ol ema alak dan te kan in zirtira le changa po phoi mai ni ti te kan shila ti chuanin lak so a tle ma zung han thin fai tur ti te tin an ni lam hian in hei engtika ka chin nge te min han zot boka nikum November ra kan chin mai khani a thasria chuan a min mai ani hey ni chhle mai so Should I leave it? yeah just give it to me I'll clean them properly later I think it's coming. yeah My grandma taught me this. oh Nicole is expert Anna. oh sorry Anna Okay, I can't. Anna is so expert alai anai hi Brazilian ania kumtin Brazilian ho ve china ti chuan hei Brazil api in Purunvar seng pui chin ti te an soya alo thiam bik ema chan dang te ain a chan te po an shil ve ni hey Purunvar kan thar der mai oh little one so cute like you It's like coming here too. oh yeah oh oh that's big that's Like huge daddy garlic. yeah wow ti hian hei zo pari le amo sa chan in trom te kan fa te chan te ti to meila an unau hi an in thlau vak lo boka an chan te ti hian in trom vek meya amo sa po in heng me chho hi ko ma tin zo pari na mo sa chan pa te hu hi ko ma amo sai ro chu hei a chan te kan in ron kaltir hi du lem lawa ama hi akal jok china le football khel le na thokpa Starbucks part time azirlai nen abuai ema chan kom na hun vakhe nei lo ni vain hi hei ina om ve a ani hian ti hian ke na te po min han film manga kan bula hian om ve reng ani ni po hei an chan te Purunvar seng an hu chu amo sapo aron tel ve chak chan tatlat mai amo sapo na ron ti ve chak ke amos is good too this is so big Nicole wow kan vanga to ve hey your grandma teach you in Brazil Yeah. api in hey Brazil as you teaching so my Brazilian nya they see he Greek nya they see is it right that you are Greek Yes. yes and Nicole Brazilian. Brazilian ani po Yeah, what about these? these ones are spring onions so wow that's huge
Oi chalut tuk amos khoi mo. Valian ve. I got a baby. Mommy and baby. Oh. Show me, Nicole. These are not okay. Just the one with the yellow roots. An vahan fel lo me oh hey min pui chaboka. An nula lom tak tak ania. Ngak lok ro. Oh Thian hey no pang su han ti tir ve zerila nuam lo ti the em maya anni po an ma ni in lama chuan hetila US a chuan eng ma ti ngai lem lo an dia huan thil ama ro chein lo thiam ve em zel mai ni. Yeah. Oh Thian voina rem chang de wa kan soitel du chu kan ni angte kan thil e le inte kan nama zirzel in ang lawa kan melte kan vunte ai nang lawa kan chongte ang lawang bokin kan ni na le kan pian phung pathian in siam dan hi eng ma hi za pui lovila that takin mani hi in lek ko meila rin om tak le tai mat tak le midangte kher tak le za takin nungila kha khovela kan mi ten mi pa ngai le kom nuam an bulom nuama min siarna chu ani mei ti hi kan zeptel le lok du ni heti zauzai hi hey Purunvar garlic miron seng puya kan valom tak em. Thank you so much for helping me. Of course, it was so fun. And filania. Oh, okay. So I'll wash them now and I'll cure them now. Tihanin ka silfay nga. Silfay ti alawin ka tuay fay nga tichuanin kada mindo na ni tu na hianin atlang pui tuin heng hi mun raw chan handa tikhanin anda min chi na he tlema an la no ne mawang hian mase tu nang hun hi seng hun ani to ni. Ole kalom hle mayan chunga po. Thank you so much girls. You can live here. Yeah. Thank you. You have to wash your hands, okay? Oh, heti alom thu ta kan in shil nu hian khu ti lai khwanin pangpar an par chan dona par chu na ro pui lo khop na nga han en te u han thli thlai ve te u kan ti he an han kal phea an han hnim kwal ve la ni. Ole hey va in hun rem changa kan zetel du chu kan fa ta chanti hi an zawai men fel hlom em a va in ron kalbik abik takin an pathum hei desi kan hu me khi greekania tin apani dang anale nicole hi brazilian ania kan soi to angkhan ti chuanin hei desi phei chu helai piang seilen ania ana hi chu te in anule pa in brazil atring ron pem puya nicole po heti lai piang seilen ania chu ti chung chuanin hei anule pa ten an nam chong an la thiam tir veka desi po greek chong athiam ema tin nicole le ana po brazilian how chong portuguese kan ti kha an thiam ema ni hetianga an culture anu le pa ten an von nun pui tlat bi khau hi chu an bulom te hin wam ema ti te hin wam ema ni ti kha kan zep tel zoi du ani. Wow, with the bee. That's nice capture. Because my sister loves flowers. You should bring her. That's Cosmo. It's beautiful, right? It's like so pretty. Like if we dressed up in white and like Yeah. You should have a party before it goes away. White party. Yeah. that would Oh, so tilaya kan thingkung par kan ti mai dogwood tree so akung pumpui mai sa so parvul var chuk meya moyan ti mema song te so kan han sei hawa korvar ve khain hetilai han so e khom ula party te siam ula te kan han ti ve ni ole hei desi an ron kautlat meya min chausan dona engpo ni sela lom thu te kan han shil noka ke po in satlama kapurun var te kha kawada fel le chan to dona ni. Ole hei Purunvar pum tereute changkhanin pum khat pum ni vele ka changkhan he tiang zo zai hi vein chu hei kan thar ta a ti hianin ni china ka soi angkhanin ka phoro don ani mun hul le thim tha chu wangin kan garage lama ka da lu dona ti hianin an ma ni hi an lo om 5 ve mai don ani an ro de wanga hei rasulaya rasul lima seng lo to ran tia ma se ka tlai lu tuk don sia chu wangin ka senga hi chu rai por ka tiang chi khan mo he te chi lo chwani he chuanin hei ni hul that lai ti me kho hul that lai rasul lo lai seng turania ma ro chu hei ni min la ma rasul na nga
kan han seng ta thawa a chan chu sumi ka garden bed ta sonin enga mo ka phun chan du to wangin tuna hian ka seng ta me hele a seng hi hun shim shima anwai lam na hetiang chen vel aro to hi chuan an min to shim shima chu wangin ti hian kan da changa a thla kan ring ve le don ani garlic Purunvar pum ni vel lek ka chi na changa kan thar chwa chu ro pui hle mai ole tuna chuan hei Purunvar ho hi kan muang hian kan khai ta thapa a chen hitle ma sang deuh hleka a chen tle ma hniam deuh hleka an mani in del boilo an ro ma theinan le borua ka in pass that theinan ti hianin kan tron bet thloma an na kha kat lovin ti chuan hun thim le hul tha kan da don ani thakhat vel ole he hekti hi voina kan Purunvar thar te chu nia patia ang pahni vel le ka chong hianin heng zo zai hi ron chhuak theya hei manin to del na thikhup meya tamlu tuk te ka chin lo wangin ka thar nem lo zo ka hetiang mum hi lekanga bun hi lekanga heti zo zai a chhuat thei chuanin heng raise bed khat ang tal te hi chu han ching ila chuan kan thar chau tur ania ma se ka chin na mun po khazim te nia kan ar mai tiat lek kan sha tang khan hemi tu na hei ka da na ang tiat lek ka hian heng hi aron chhuak ani engpo ni sela ti hianin ni som thum chung vel kan khayanga mun thim le hu tha ti chuanin chumi hu chuang kan ei to mai don ani ole Purunvar lo ching ve du te tan dora kan le Purunvar khamilian thadeu angkha kan han mal som dara chu inchi ni dan vela inches ni dan vela khan kan han phum meya thuklu tuklovin thlasari nuwa chuan ti han kan lo seng thei mai ni ti kha kan soitel duwa ole hei zo pari chan dang te pon ron thleng le to a beautiful Audrey is here and beautiful Anna. Okay, so you never came on my channel. Will you please introduce yourself? Say hi. Yeah? Hey everyone, it's Brooke here. Subscribe. Your Instagram? You'll get so much followers. Brooke Melson. Okay, thank you. You're welcome. Hey, achan du tharanya lo la lang ve lawa. Chu wangin Instagram lo sei kha. I lo follow sak chau don ya. Anna, did you get any more followers after that? I did. I got like 4,000. Oh, really? Yes. Wow. What about you? Yeah, I did too. Okay, nice. Yes. It was like Amazing. see you? Oh yeah, I did see you last night. Oh, I see you. Hello. How are you? Ole hei no pang fel tak tak ten Purunvar min han seng puya a chen kan seng zo ten ron thleng boka ti chuan hei thil ten han ei hawa tuna chuan amo sakha a thona dor Starbucks a na thok turin a kal le dai to hei an chan te hianin amo sa va mu pa le Starbucks coffee ve in pa in an kal le chan to dona zo par hevin an kal don me kani bye Nicole, I need to get my phone. Bye. bye Desi. I was here for about 10 minutes. Desi, do you like my new flowers? They're nice, huh? Yeah. Bye, Nicole. For having me. Welcome. Khu tao khan na karan in phur chhuak zo dek don ni khu. Okay, bye everyone. Bye. See you. Bye Allegra. Bye. Ole voina ka video mi lo thlir sakle wangin kalom ema voina kan Purunvar chin dan te le kan seng dan te kha tlem talin kan lo tangkai pui nge ga be se ni ti chuan hei Mizorama ka cham rei dewa karon ho thla huan thai lama ka buai ema video po dongin karon da jing theilawa ka channel lo thlir tu tam tak ten video da jing tura min ron ngen na te po ka lo hmuwa in zom ka te ema amaro chu video te kal ron edit jing theilo wangin min lo sha thiamna min lo sha thiamna karon dil chewa tin tuna chuan hei ka buai zwal pui te po re chep to a jingjok le ngun zokin video te po Mizoram lama kan ron jin na tam tak le edit lo te tin chu mei ba ka lampang huan thlai kan ti chhodan te po mu nom tak tak karon da chhole thwai don ani ole engpo ni sela voina tan chuan ni manwa mangcha mutui le fek phat ule next video ka in hule thwai don nia